Amapolisa aseGauteng abhengeze ukuba akulungele ukuqwalasela ukuthotyelwa komthetho ngethuba loqhankqalazo lesizwe elilindeleke ngomhla wama-30 kule nyanga malunga nomba wokufudukela eMzantsi Afrika kwabantu bakumazwe angaphandle ngokungekho emthethweni. Ethetha kwindibano nonondaba e-Eldorado Park kusasa, umkomishinala wamapolisa eGauteng uLieutenant General Tommy Mthombeni uthi onke amanyathelo afunekayo amiliselwe ukuqinisekisa ukuba uqhankqalazo kunye nemiboniso iqhutywa ngoxolo nangokomthetho. Umthombeni uthi abomthetho bazimisele ukukhusela ilungelo loqhankqalazo okanye lomgaqo-siseko lokuqhankqalaza, kodwa ulumkisa ngokuphatha izixhobo, ukurhogrisa kunye nokophula umthetho. Uthi uMthombeni ukwabhengeza ukuba kuza kutyalwa izixhobo zokushicilela umfanekiso, ii-CCTV cameras nee-drones ngabula makhumsha, ukuze kunye neenqwelomoya eziza kubeka esweni elibukhali iintshukumo kwiphondo jikelele. Mbukele njengoba sazi ukuthi namuhla kusasele insuku ngaphambi kokuthi kufike usuku lwangomhla ka-30 June okusuku ke inhlangano zomphakathi okubalwa kuzo ke i-March and March, Operation Dudula kanye nezinye inhlangano ezilibeke njengomnqamla juqu kubantu bokufika abakuleli ngongekho emthethweni ekutheni ke bebuyele emazweni ke angakubo. Lolu suku ke akwaziwa ukuthi ngempela ikuphi okuzothi kuhlaluke ngalo, kanti kosuku namhlanje lolu suku selihoyeleke ekutheni yena ke umkhuzi wamaphoyisa khona la eGauteng uTommy Mthombeni ebize ke isithangami sabezindaba lapha bezokwethula khona nje ke ukuthi bakulungele kangakanani ukubhekana nokungahle kwenzeke ngalolu suku, ikakhulukazi okungahle kube izenzo zodlame okanye ke ibhelu noma izenzo zobugebengu. We have mobilized highly that, and for your information, we're going to have what we so-called down link so that we can see the real activities which is happening. So the drones, the helicopters, with that they will be in a position to can see who is busy with what. So if you get arrested, you must not say you are not warned. The Provincial Commissioner of Gauteng is warning you that we're going to use this technology. As I've indicated that we're having over 33,000 of the CCTV cameras. We can't take it lightly. Phakathi kokunye mbukelo kuthe kwahlaluka namuhla njengoba ke uTommy Mthombeni okukhomishina wamaphoyisa eGauteng bethula inkulumo khona la eEldorado Park, kuye kwaveza ukuthi ke labo abasingathe noma abemukela abantu bokufika abangekho emthethweni bebanikeze indawo zokusebenza, bephinde ke bebaqashe, bebanikeze nezindawo zokuqhuba amabhizinisi. Uthi ke labo bantu bazohlawuliswa inhlawulo engange-10,000 umuntu ngamunye. Uma ngabe ke uqashe abantu abahlanu, lokho kukhomba ukuthi uyohlawula imali elinganiselwa ku-50,000 noma randi. Wabese exwayisa ukuthi abantu baseNingizimu Afrika baqinisekise ukuthi bayayiqhelelanisa nokwenza izenzo ezibahlanganisa nabo kufika kuleli abangekho emthethweni. Endabeni zeSoweto TV kube komqondisi Miyeni ngise-Eldorado Park.